و یگون فویشگری نکرده، یگون دزدی نکرده، یگون غری نکرده. یا پشکر شما کارتر دادن نتونسته کارتر سرش کردن. یگون برنامه میکنه و خود شما در اون برنامه گپ زنین. مقصد سخن دهن شما ببرویه، باوری مردم زیاد میشه. ایزو را باید تو بکشی برادر که امروز تو شکم سر پره همسایت گشنه خواه. و هر نفری که در این گروپ اعضای یا یک عضو اویله ما به حساب می روم. السلام علیکم به همه برادران، پدران و مادران. برادرای عزیز، امروز میخوایم در یک دو مسئله مهم، خیلی مهم گپ زنیم و این مسئله شاید برای بسیاری مردم مظلوم فایده آور باشه و میگذاریم سر مسئله اساسی برادرای عزیز که چخیلی که ما در نوار پیشین وعده دادیم که ما والنتیرز یک گروپ هم میکشویم و کیها میتونن در این گروپ اعضا شوند، چی خیل میشوه، همش هم میفهمونیم. از برادرای عزیز با صبر گوش کنین، با دقت و ویدیو را با دوستانتون روان کنین که انمی صفی ما، انمی اویله ما بهت کلان شوه و کمکی بهت کلان برسونیم. از سببی که بسیار نفهمی ها، بسیار گپ و چپ زیاد شد و ما خواستیم که دیگر در امی اینترنت زبار نکشویم و یگان خیل مقصد یگان کسا ویدیو نکنیم و نگیم که نمی آدم را کمک در کارای و ما والنتیرز یک گروپ تصمیم گرفتیم بکشویم برادرای عزیز. در این گروپ کیها میتونن اعضا شده؟ در این گروپ نه تنها نفرای میتونن اعضا شده که و یا پول یاردم کرده میتونن. لوبای آدمی که برادری ما های، یعنی نفری که با پول هم دستگیری کرده نتونه، با سخن دستگیری کرده میتونه، مقصد دعا میکنه. و هر نفری که در این گروپ اعضا یا یک عضو اویله ما به حساب میروند و هر نفری که مقصد پروست تک داخل میشه و میخواد که در بین ما فتنه به اندازه زبلکی رو کرده میشه. و برادرای عزیز، نفرای هستن که پول قطعی یاردم کرده میتونن، نفرای هستن که لباسای کهنه دارن و نمیدونن چیکار کنن و یا را میگیریم. نفرای هستن که شاید نمیدونم یگان خونش یگان قولینی کهنه داره، یگان چیزی کهنه داره، یگان مبلی کهنه داره، میتونیم که بگیریم و با یک کمبغل دیگر را بدیم. خلاص نه تنها پول و هر نفری که چه خیلی که میتونه یاردم کرده. والنتیرز که گروپ ما نام داره برادرای عزیز، نوری امید. چه خیلی که شما لگاتیپش دیدستین، نوری امید نام داره برادرای عزیز و در اینجا هدف، مقصد، نیت یک است، یعنی کمک کردن به طبقه‌های نیازمند و ما یگان نمودی خیب در کار نیست و اچاد حسابات در داخل انمی صحیفه میشه، یعنی این صحیفه محکمه. در داخل انمی صحیفه میشه که چقدر مبلغ جمع شد، چقدر پروداکت جمع شد، چقدر لباس جمع شد و با کجا صرف شد، همش در داخل انمی در بین ما و شما برادرایی که ما را برادر حساب میکنین در بین ما و شما میشه و هر نفر سگ یا احمقی که در قد کوچه پرتوفتگیه و حق و حقوق ندارن که ایما حسابات طلب کنه و هر نفر حق حسابات دیدن داره و یا نفرای باشن که اعضای گروه ما باشن، اعضای برادری اویله ما باشن. و خاطر همین هر نفری که میخواه اعضای انمی گروه باشه برادر عزیز، اینستاگرام از چهل که خطان دیدست نوری امید بدرویم پادپیسات سکنیم برادر عزیز، انموجا انشاءالله کار آغاز میکنیم. و بعدا میگذاریم سر یک مسئله دیگر. یک چند روز پیش ما خونه یک دو اویله کمک بردیم، خونه که هر دو اویله هم در واگن زندگی میکنن، یک در گراژ یک در واگن. این برادرها اجاره نمیخواه شرایط ده یا پشکر شما کارتر دادن نتونسته کارتر سرش کردن، نمی شرایط زندگی دارن اینجا جای دخترشه، اینجا جای خودش. انمی مادری در گراژ بودگیش شوهر نداره، صاحب یک دخترکه، خلاص در همین جای تنگ تاریک زندگی میکنن و ایما کمک خواست و ما گفتیم مادر جان بیاین ما شما را چی میکنیم، یگان برنامه میکنیم و خود شما در اون برنامه گپ زنین. مقصد سخن دهن شما ببرویه، باوری مردم زیاد میشه و زیاد مردم تیار میشن که برای شما کمک نه و ما حاضر میخیزم همه خیمون که برادرها خیلی گویله بوده یاردم کردن در کار، شاید بسیاری باور نکنه. و اون مادر گفت که گریه کرد. وقتی من گپ گفتم گریه کرد، گفتم خیلی برای چی گریه میکنین؟ مقصد گفت که من یا وقتا یک کس هم خیلی 500 تومان داد، ویدیو کرد در یوتیوب پرتافت و
мақсад ҳама ҳар гапм гуфт, мазоқм кардан, приколм кардан. Хулас як занаки як таги як шаст дарафтагӣ буд, гиря кард. ва ман чӣ гуфтанем дар ин масъала ва барои чиро пеши назар овардам, ба хотире ки бародарои азиз, вақте ки мо як нафара дар рӯи экран мебурорем, кӯмак талаб мекунад, маънои ӯро надорад ки шумо ӯро издивоҷ ягон фоҳишагарӣ накардаед, ягон дуздӣ накардаед, ягон ғарӣ накардаед. Просто зиндагӣ маҷбурш кардаед ки кӯмак талаб кардаед ва шумо айбаҷои як ҳамсоятонро мебинед дар видео, як хештабортонро мебинед, як бародартонро мебинед, айбаҷои нангтон биёяд номус кунен, бигӯен ки хай имрӯз ман сер пурм, ҳамсояи ман дар ҳамсоягӣ ман як нафар гишна буда, бояд изо бикашен. Наоборот, вақте як ҳамсоятонро мебинед кӯмак талаб карда, зиндагӣ маҷбурш карда кӯмак талаб карда, телефонш мекунед ай Россия ё ай дигар ҷо, мотра дар ютуб дидем, изо намекашӣ. Изора бояд ту бикашӣ бародар, ки имрӯз ту шикама сер пура, ҳамсоят гишна ховай. Изора бояд ту бикашӣ, ӯ не бародар. ба хотири ҳамин бародарои азиз биёед ранги ин дигар давлатҳоро блакатпари телефондашонро аҳамият бидем, чӣ хел зурай, чӣ хел мардум озод дар видео гап мезанад, чӣ хел мардум озод сухан мекунад. Барое ки ваё дар хели телефон кардан, шарманда кардан, изо кардан нест. Дар видео биромадан гап задан ягон ҷои шармандагӣ надорад. Шарманда шумое ки телефон мекунед ва ёро изо метиҳед. ба хотири ҳамин вақте ки ҳар нафара бародарои азиз дар навор мебинед чемай телефон кардан, шарманда карданда хуб мешавад ки ӯро дастгирӣ кунед. Ина як модари дигар дар вагон соҳиби 6 фарзанд. мо аз зиндагӣ шикоят мекунем. Модар 6 фарзанд дорад, дар ин шароит зиндагӣ дорем. Алҳамдулиллоҳ кӯмак шавем. Мо шукронаи Аллоҳ ҳаст ки зиндагӣ дорем. Алҳамдулиллоҳ кор дорем, кор кардем. Беҳтарин дуогӯи шумо будам бародарон. Зиндагӣ мекунад, алҳамдулиллоҳ ба инам кӯмак бурдем ва мо рости гап хостем ҳамира полни видео кунем ва аз зиндагии ҳамаи шумода маълумот битем. Вақте ки ӯ модари гапа гуфт, дигар рости гап хоҳиши видео кардан гум шид. Ман мақсади гап видео кардани мо ба хотири чия? Ба хотире ки бародарое ки хайрхоҳанд, бисёр одамое ки мехоҳанд хайр кардане ки намедонанд дар куҷо. Ва ҳадафи мо видео кардани мо ҳамин ибороте ки ба ё бибинанд ки ина ҷои хайр, ина ҷои хайр мисол. Ба хотири ҳамин бародаро ҳар нафаре ки мебинен илтимоси калом мекунам, дастгириш кунен. Агар дастгирӣ ҳам айдаст намеояд, хади ҳадақал телефонаш карди издивоҷаш накунем, бигӯш ки хай бародарҷон иншаллоҳ сабр кун, ҳамаш хуб мешавад. Иншаллоҳ бародаро дастгирӣ мекунанд. Ина хеле гапҳо қатъи дастгирӣ кунед. Боқӣ дар амони Аллоҳ, Худованд нигаҳбони алия ки мо шумо боша. Бародари азиз, бозам дар охир мегӯям ки волонтерская группаи мо ном дорад Нури Умед. Яъне чӣ хеле ки логотипша шумо дидестед, инстаграмда бидурем подписатсия кунем. Бародари азиз, рӯзои наздик иншааллоҳ ҳаракатмона сар мекунем ва кӯмакҳомона сар мекунем ва отчёт ҳисобот чӣ хеле ки гуфтум дар ҳамон дарун мешавад. Боқӣ дар амони Аллоҳ, Худованд нигаҳбони алия ки мо шумо боша.